Robi jauh setil katino kal hijau nih. Pas bos hijau Masuk hijau. nganggur. Yakin. Ate dagang janda kembang pokangot semok. Kalau ngomongan semok cok gadang matan sana. Sing tadi keras-keras ngomong. Tawangi jajak kunan awak. Cek janda itu naon. Ngalang artis ibu kota. Janda rasa perawan. Jangan janda rasa perawan. Maksudnya servis nih ngalang nang pajak. Tarikannya mantap. Aduh, jok servis nih memuaskan. Puasan. Jok pasti puas. Puas. Apalagi kreosannya. Apanya kreosang? Kopene. Kopi dagangnya kreosan jangan tahu. Nih kan ilu. Padino takut kejok nih semok. Ayo kas. Pancing kau. Di depan. Sing tadi lupa. Yang tawang lu jangan kurang camingan. Selamat datang di Bungut Map. Silakan dinggahang munyin awake. Tuutin pijat tundene. Sampai di sini paham. Hijau kadene ada jelek kok dulu dene. Ini tidak ini. Ini apa tuh? Oh, nah ini. Terus lurus cing babi kipak-kipek. Oh, cai kipak dan cai. Ini, mana dong sini? Ngisir ngas ape buin ade cewek kafe ngeliwat. Ada. Pokoknya di ngua ada punya napi ini cai kipak. Sih ada cewek, kelipang paling kan ini tutin punya napi ini. Nah, aneh jalan lagi. Ini lurus. Lagi 500 meter ade balai Banjar. Sebelah timurnya ade dagang pecel lele. Sebelah baratnya ade dagang kalbase. Dadong ceraki adan dagangnya. Lengkap pati bang info. Luang nih, mati nih lengkap bang info lah. Tinggal. Silakan mai belanja temu. Pedalem dadong ceraki kondenman pengarus. Ini apa belanja wak? Aduh, nanan lantang deh coba. Nah. Cai boleh bengkung. Ajak daduwe, tunden ke kanan, cai ke kiri, mabet duet cai. Kenyal, mel awake, mereren malu bedak awake, minum malu. Adi bisa bedak polon. Aduh. Ini jalannya tuh. Oh, nenek. Ini benar begini. Lanjutang ke jalan kain lurus ngajek kanginang. Bin 200 meter ada pempatan, melindir ping telu, pamitang ragan kain gitu. Dino melintir kadino nak mati kula. Kengken gedene. Aduh, misi mami tangan, misi pami tangan. Benar nih tuh nino melindir ping telu melajah lagi melindir pindah lagi matinya lindir langit pasang tautannya di pempatannya gitu maksudnya. Sakit mudah berkelang obat yo. Bang sing mabuk. Oh, obat mabuk bang. Oh, kiri nih kiri.
benar apa nih? Nah. Lagi 50 meter Anda sampai di tujuan. Aduh jangan. Selamat, Anda sudah sampai di tujuan. Bener kan? Aduh jangan. Jangan waduh. Jatuh. Emosi dong. Aduh hai. Aduh yes. Kayaknya dong maksudnya. Benar nih. Mana bisa lu sampai di tujuan? Coba. Sube tawang cai ajak datwe ngali janda kembang bokongan temok. Mbak Kunti ada nih. Pak Kunti ada di dalamnya. Adi resep serem. Adi jering bulan kalem awakin oh. John no. Aduh. Apa kamu bunyi tuh? Aduh, nyentuh. Kuni demen aja ani semok-semok. Janda bokong semok. Timpali orang. Kune tarikannya mantap. Timpali orang. Kune servisnya memuaskan. Timpali orang. Ini tak pulang.